Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar iqra keempat halaman 28. Ada Ibu Sri Kandi di Malaysia ya Bu ya? Masih ya? Singapura, Pak. Oh Singapura, Iya. ya Singapura ya. Monggo silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tenang aja. A'udzu zal. A'udzu billah coba yo. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian. Coba Ustaz Dilan tolong ajarin. Saya enggak bisa lagunya. Wala khaufun alaihim. Gitu aja ya. Iya. Wala khaufun alaihim. Wala khaufun alaihim. Kemudian. Wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Wala ya'uduhu hibsuhuma. U-nya panjang. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Wala ya'uduhu. Wala ya'uduhu. Wala ya'uduhu hibsuhuma. Nah gitu. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Kemudian. Wala yuhib. Wala yuhibtu nabisai. Wala yuhituna bisyai'in. Ayo. Wala yuhitun. Yuhnya pendek. Yuhi. Wala yuhi. Wala yuhituna bisai. Wala yuhituna bisyai'in. Kan iqra 4 ya. Kalau iqra 4 dibaca apa adanya dulu. Ya. Wala yuhituna bisyai'in. Yuhituna bisai'in. Kemudian. Ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu ma-nya panjang. Ya'lamu ma. Yang ya'lamunya enggak panjang. Panjangnya ma-nya. Ya'lamu ma baina aydihim. Ayo, ditekan-tekan aja. Ya'lamu ma baina aydihim. D-nya panjang. Aydihim. Ya'lamu ma baina aydihim. D-nya panjang. D ya. Yang matobi'inya. Yang matobi ini panjang. Ma. ID ini panjang. Yang lainnya nggak ada yang panjang. Ayo coba lagi. Ya'lamu ma baina aydihim. Himnya pendek. Kan yang dilengkari doang yang panjang. Ayo. Ya'lamu ma baina aydihim. Bainanya pendek. Gak ada yang panjang kan? Nih. Ayo lagi. Ya'lamu. Ya'lamu. Ya'lamu ma. Ya'lamu ma. Ya'lamu ma baina aydihim. Nah, pinter. Ya'lamu ma baina aydihim. Kemudian. Waktuni. Bukan wak. Orang Jawa wak. Wak. Neken dikit tapi jangan wak. Wak. Tuh. Wak. Wow. Jangan. Wak. Tuh. Nih. Waktuni. Tuh-nya panjang. Waktu. Nih. Nih-nya juga panjang ya. Iya. Waktuni
Wa tuni muslimin. Kemudian Wa busra lil muhsinin. wa busyra lil muhsinin. Kemudian Wa ma nahnu bimustayqinin. wa ma nahnu bimustayqinin. Ayo lagi. Wa ma nahnu Nahnu. bimustay Wa nah, ma nahnu. wa ma nahnu bimustayqinin. Oh jangan. Wa ma nahnu. Wa ma nahnu bimus jangan buru-buru, tenang aja. Wa ma nahnu bimustayqinin. Ayo lagi. Wa ma nahnu bimustayqinin. Nahnunya kayak sepet ya. Nahnu. Wa ma nahnu, nahnu. Ayo, jangan buru-buru. Ayo. Wa ma nahnu Tapi pendek. bimustayqinin. Wa ma nahnu bimus. Wa ma nahnu bimus. Wa ma nahnu bimus. Mm-mm. Wa ma nahnu bimus. Ya Ustaz. Tai. Bimustayqinin. Wa Thailand, ma Taiwan, Taikinin. wa ma nahnu bimustayqinin. Iya. Wa ma nahnu bimustayqinin. Kemudian. Idhum 'alaiha qu'ud. Itu ya? Ilhum 'alaiha qu'udun. Kan dibaca adanya Ya ya. ya. Hmm. Idhum 'alaihi qu'ud. Alaiha. Alaihi ya. Alaiha. Astaghfirullahaladzim. Mm-mm. Idhum 'alaiha qu'udun. Idhum 'alaiha qu'udun. Kemudian Faya fasayuh itu fasayuh, fasayuh, fasayuh bitu a'malakum. fasayuh bitu a'malakum lagi. Fasayuh bitu a'malakum. A'malakum lagi. Fas fasayuh bitu a'malakum. Iya, fasayuh bitu a'malakum. Kemudian Wa kana alaikum rogi. Wa kana wa alaikum. kana alaikum Wa kana bukan. Wa kana alaikum raqiba. Ayo. wa kana Nanya alaikum. pendek. Wa kana alaikum raqiba. Ayo. Wa kana Wa alaikum. kana alaikum raqiba. Ayo. Bentar Ustaz. Kayaknya panjang, nanya pendek. Wa kana alai. Wa Wa kana alai. kana alaikum. Mm-mm. Wa kana alaikum raqiba. Rokiba. Rokiban ya dibaca apa adanya dulu. Ya, Iya, ulang ya Ustaz. boleh. Wa kana alaikum raqiba. Rokiban dibaca apa adanya. Raqiban ya. Wa Mm-mm. kana alaikum raqiban. Wa kana alaikum rokiban. Kemudian. Ilaihi marji'ukum. Ilaihi mar. Ilaihi mar. Ilaihi marji'ukum jami'a. Jami'an. Mm-mm. Ilaihi ilaihi marji'ukum jami'an.
Ilaihi marji'ukum jami'an. Diulang. Ilaihi marji'ukum jami'an. Kemudian. Tak kelihatan Ustaz. Oh iya. Ilnada ya. Itnada, itnada, Ilnada. itnada wa huwa maqsumun. Pendek. Makzumun. Pendek. Itnada wa huwa maqsumun. Makzumun. Maksumun. Gitu diserentakan ya. Itnada, Ilna. itnada wa huwa maqsumun. Ilnada. Wahwa makzumun. Coba lagi. Itnada wa huwa maqsumun. Makzumun kan panjang. Itnada wa huwa maqsumun. Danya panjang, danya panjang. Ini yang panjangnya saya lingkarin. Ya. Nah panjang, da panjang, makzu panjang. Itu cuma 3 doang yang panjang. Coba lagi. Itnada wa huwa maqsumun. Ilnada wa huwa makzumun. Kemudian. Hada say'un ajibun. Hada syai'un ajibun. Ajibun ya. Hada say'un ajibun. Kemudian. Kanu anhu mu'ridin. Kanu anhu Hu-nya pendek. mu'ridina. Anhumu. Anhumu. Kanu anhu mu'ridina. Kanu anhu mu'ridina. Afrik alaina sobron. Afrigh alaina sabran. Kemudian. Bentar, saya pilihin dulu. Ini. Udah lama nggak ngaji, lupa-lupa ya. Iya Ustaz. Yang ini, ya, ba'duna. Ba'duna bi ba'din. Ba'duna bi ba'din. I'malu ma si'tum. I'malu ma syi'tum. Walaqad ji'tumuna. Walaqad ji'tumuna. Kemudian. Fi tuqyanihim. Jangan buru-buru. Fi tuqyanihim ya'mahuna. Fi tuqyanihim. Fi tuqya. Fi tuqyanihim. Bukan. Yang panjangnya nih, lihat ya. Kayaknya nggak kenal mana panjang mana pendek. Bacanya jadi aneh. Tuh, fi tuqyanihim ya'mahuna. Cuman ini aja yang panjang. Yang lainnya nggak panjang. Ayo. Fi tuqyanihim ya'mahu. Fi tuqyanihim Ya'mahuna. Fi tuqyanihim Kenapa aja? ya'mahun. Fi tuqyanihim. Fi tuqyanihim ya'mahuna gitu. Tekanan lagunya ya. Fi tuqyanihim ya'mahun. Dibaca apa adanya dulu kan? Fi tuqyanihim ya'mahuna. Fi tuqyanihim Itu lagunya aneh ya. Nah, ini fi tuqyanihim. Apanya yang salah ya? Saya juga bingung. Harusnya kan fi
tughyanihim ya'mahuna gitu itu. Ayo, lagunya jangan fi tughyanihim Kayaknya ya jangan buru-buru. ya Allah, kayaknya Mhm. udah slow. Tenang nggak apa-apa. Fi tughyanihim ya'mahuna. Iya. Fi tughyanihim ya'mahuna kemudian yang ini Idza raja'tum ilaihim. bisa. Idza raja'tum ilaihim. Kemudian Ik ikmalu. bukan Pak Aksarta ke sini dulu. Oh, Itu mah yang bawah Pak tadi belum. Aksarta. Iya. Mhm. Fa'aksarta jidalana. Udah bisa tapi tanya jangan panjang. Fa aksar tajida lana. Ya lagi. Fa'aksarta jidalana. Fa aksar tajidalana. Kemudian Fartakib. Bentar Ustaz, ada yang lewat iya, ketutupan tangan. iya. Gak apa-apa, tenang aja. Ini diapain Ustaz? Oh, Ketutupan tangan. diulang. Ntar ada yang tangan, ntar Rahmanya ketakutan lagi di rumah sakit. Oh, Ya hilang dong. Allah. Ada joke. Hilang nggak? Saya Masih ada contoh nggak? hilang. 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 Ada tulisannya? Tak ada tulisannya. Tak ada. Masa lambat? Nggak ada Ustaz. Nggak ada? Nggak ada Ustaz. Masa sih nggak ada? Oh nggak ada ya. Kok bisa nggak ada? Nih ada nggak? Belum ada Ustaz. Fartaqib yawma ta'ti. Ayo. Fartakib yauma ta'ti. Bagus. Fartaqib yawma ta'ti. Kemudian. Ikmalu ala. Bukan I. ikmalu. I'malu. I. Ikmalu ala makanatikum. I'malu ala makanatikum. Wala sawfa yuktika. Wala sawfa yu'tika. Ayo. Wala sawfa Wala saw. Nggak ada yang panjang. Wala sawfa yu'tika. Yang panjang cuma T-nya doang. Wala sawfa yu'tika. Ya, nggak ada yang panjang, cuma T-nya doang. Wala sawfa yuktika. Kemudian. Ahmilu fauqorosi. Ahmilu fauqa ra'si. Kemudian. Wakarihum ridwanahu. Wakarihu bukan wakarihum. Wakarihu. Wakarihu ridwanahu fa'ahbato a'malahum. Wakarihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Kemudian. Fayuhfikum tabaqalu wa yuhrija adghana. Aduh. Kaku. Ayo lagi. Ini nggak boleh ke EBTA dulu nih, harus diulang-ulang ini lembaran ini baru bisa. Nanti takut kayak orang-orang udah di ikro 5, udah di ikro 6, tapi masih belum bisa. Iya. Apa-apa kan ini udah lama nggak ngaji ya. Nggak apa-apa. Terus apa lagi? Ya. Fayuhfikum. Fayuhfikum.
fayuhfikum tabaqulu. Tabakhalu. Fayuhfikum tabaqalu. Tabakhalu. Fayuhfikum tabaqalu. Wa yukhrij adghanakum. Fayuhfikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum. Coba lagi. Fayuhfikum tabaqulu. Tabakhalu. Tabakhalu. Fayuhfikum tabaqalu. Wa yukhrij adghanakum. Gonya panjang. Adghanakum. Fayuhfikum tabaqalu. Wa yukhrij adghanakum. 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 Iya, kemudian. Laqad kana Jangan lakum. lakode. Jangan. Laqad Laqad kana. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Coba lagi. Ya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Baik. Ibu harus ngulang-ulang ini. Iya. Saya buatkan ulangannya. Nanti Ibu, tadi dari ayat dari 28 ya? Iya. Nih, Ibu dengerin ya. Udah bagus, cuman karena lama nggak ngaji, Ibu agak lupa-lupa. Nih ya, saya bacain nanti Ibu ulang-ulang. Iya. Langsung ke Ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khaufun alaihim. Wala hum yahzanuna. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Wala yuhituna bisyai'in. Ya'lamu ma baina aidihim. Wa'tuni muslimina. Wa bushra lil muhsinina. Wa ma nahnu bimustaiqinina. Idhum 'alaiha qu'udun. Fasayuhbitu a'malakum. Wa kana 'alaikum raqiba. Oh, dibaca apa adanya. Wa kana 'alaikum raqiban. Ilaihi marji'ukum jami'an. Idnada wa huwa makzumun. Makzumun. Idnada wa huwa makzumun. Hada syai'un ajibun. Kanu anhu mu'ridina. Afril alaina sabran. Ini mau nggak mau dilatih-latih dulu pemanasan, nanti baru ke ikro 5 ya. Tapi nanti dulu. Ini satu lagi saya bacain buat Ibu latihan dulu ya, karena ini udah lama nggak ngaji, mungkin agak lupa. Iya. Ba'duna bi ba'din. I'malu ma syi'tum. Walaqad ji'tumuna fi tughyanihim ya'mahuna. Idza raja'tum ilaihim fa aktsarta jidalana fartaqib yauma ta'ti
i'malu ala makanatikum wala sawfa yu'tika ahmilu fawqa ra'si wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum wa yuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Ibu latih-latih nih. 30-nya Iya, saya Kak. kasih dulu ya, nanti Ibu Iya. latih-latih. Pokoknya nanti masuk udah hebat. Dari 28 diulang lagi. Iya, In insyaallah. ata'tumuhum wa yaqbiduna aydiyahum wa ajlib alaihim wa khailika wa rajilika qausaini au adna walaqad ra'ahu wa an aqim wajhaka bi'ijlin hanidhin wa huwa yut'imu wa la yut'amu ij'alu bidha'atahum udkhuluha bisalamin wa la takum ala qabrihi fabada'a bi aw'iyatihim khalaqna zaujaini. Nah, tolong Ibu ulang lagi dari 28, 29, 30 baru nanti ke Ibda. Iya, Ya, Kak. nanti Iya, ke Ustaz. karena udah lama nggak ketemu mungkin agak grogi juga. Iya. Secara umum Ibu udah banyak bagusnya daripada salahnya. Cuma lagunya kadang-kadang masih lagu Jawa ya. Enggak apa-apa. Kak. Terima kasih kebersamaan malam ini. Semoga tetap sabar, Iya, tabah, terus belajar ya. terima kasih. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan cepat pandai. Terus diulang ya Amin. rekamannya ya. Iya. Ya. Amin. Terima Iya, Ustaz. kasih. Billahi taufiq wal Sama-sama. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.